Yawakwaba yada se umreno ada je audi amaye sani ye no joda de kosi fia de bia ye di apom de hu komo simanum na wotwi mu ye kasafa nsunsuanso e wo Ulcer dog abone tofa kire ya ahodo ye hwa de kodi pote a de Ulcer no eba ye ne Dr. Dubote ene di nkomo na wotwi mu adwumako endpoint kobi pate clinic nso won ne so yasene ema yetimi nya ne before no won de nkomo nti se wo yare ko ade a wabodi se ye yare no yenko endpoint ho fa dog number na obejo so e wo screen na se wadaroma friend CCA nene nkasa dog ya na se na ya mo akwaba yo medase kase Ulcer no a se de no a yesi ekekere mu nkomo no me ka se eye open soul eye kuro a atu oni pa de se de kuro timi tu obi nan ho no etu obi nsa ho no saa no na sa kuro ntimi ba obi yam ana ba obi nsunum ne kuro ni ba wo yam a yesi wanya bibi e fense gastric ulcer saa kuro no aso e ba wo yam ba wo nsunum a yesi wanya bibi e kan se duodenal or peptic ulcer eni nti no ni nyina no peptic ulcer gastric ulcer ni nyina ye ekuro na se kire nyina ne se kuro na emom no ba bi kuro na saa kuro na tuo no ene be kire wo se wanya peptic ulcer ana wanya the gastric ulcer ulcer no empem bebre no a obete ensem bebre there are a lot of myth about the causes of ulcer obi say makoya wudi bebrebe di obenya ulcer wo ade bi a hie bi atimi di ulcer ba obi say obi a o fasting a wo ye di obewie na wo yam na wanya ulcer enne no ye be say a kire ade cropotin a ade e fe ne say ulcer eba ebesue enipa da sani ulcer timi chi obi a oba be ma akwala ebetimi nya ulcer ade ba ko a the fundamental cause of ulcer eye moawa bi ye from H pylori anase be kan say Helicobacter pylori sa moawa no eye moawa bi a omo ye moawa bone pa omo betimi afa nsuo mu omo betimi afa aduani mu na nipa da sani ko yem okoyem a on react easily the emana react kese say obi wa come de no a ene wonya no time a oyam na ye empty no sa moawa no etimi ekenyan na omo ba be enti no saa no bo se na ewewe the lining of the stomach so eno no empem bebiri no ano etimi e de ade e fe no se ulcer eba enti the fundamental cause obehu se nipa bebere ulcer emu be se 60-70% no obehwe mu no na ye moawe ye fe no se Helicobacter pylori na this ade na ba another cause of ulcer eye bibi a obi wa no produce bibi e be ka se excessive acid ewo ne wona mduanim ebi mu ho a nnuane a omo die omo lifestyle a omo ewo mu nti no e ma acid because nipa da say ni wudidi a ade e boa ma aduane no yam aduane no ewo wo yam no eye acid ye be ka say hydrochloric acid sa hydrochloric acid no obi ho a lifestyle no a wo mu enoma bi a wonom drugs bi a wonom nti no etimi kenya na so obi wo ka naturally no o produce excessive acid no na obi o produce excessive acid na say nipa da say ni se commode no a na obo say enam say acid no there's overproduction of the acid no because acid no say be gu aduane so enti acid who produce more na ntima be gu antima me gu so na be ba na uyam no eye empty a na ahya say ewewe the lining of the stomach and enti overproduction of acid hydrochloric acid etimi de ade e fense ulcer ba ade ba ko say etimi di ba eye nnuro bi ye will be a kind of anti-inflammatory medications. Ibuprofen is an manina. Sa no no fem bobodino. Sa de no empemebiri no ano wonnom na wo abuse a. E don't na doctors pemebiri no abako hospital. Na doctor kra ma sa no anti-inflammatory medication no a. O kira wo say after about 3 days or 4 days ankwa bra na bebe hu me nom biem. But obi o ha na o de ayetuamu da. Okoye no e ka so nkoto sa aduro no. Onkoto sa aduro wi a afede na sa aduro no da atuamu da na yade no call form no ano ne ho to cheseta ma yade meba bia na ono akofo sa aduro no sa nduro no ehun sunsuanso no etime wewe the lining of the stomach etime kofa ade e fe ne se ulcer e ba besoe enipa da sani so enunti wemu ne enoma empem bebiri no ano etime de ekofa ade a ye fe ne se ulcer e ba besoe enipa da sani nti utie mi a na yade the causes no ne de atubia no end point to be particular na yade bi ha obi a o de ba ye betimi ahwe ama ye guso ye free scanning
for bema or prostate mu hawo bema or dwonso mu hawo wodwonso bebre wodwonso ani nsuo emoja firi mu ba ne nsu fita firi mu ba na wa ya se ye wo ya wonya wodwonso adwonso ne kura mayia wo ba scan no e free lab no ye 300 cedis oba wo chima mu hawo ana se wonyema na asai ana nyin sentimi ma no ene so scan ne e free lab no ye 300 cedis fra yen ne ni nkomo ya de bi hawo bia number ne ye 0244 86 7068 0244 86 70 68 yada telephone nas and so yada Dr. Duboatin say na otwi oboa yempa ochina so sabri ya wadaro makan ho na yemtoa enkomo yi so effect a wo ulcer enti say bia wo develop bia hu sunsan so wo yi wadi no ebedu fiada de no otele ma se Dr. Duboatin ono be kasa